vara abantu benshi bameze gutyo. Why robbery style and the extraordinary one dressing style ordinary? Gute muri kureba imyenda isanzwe kandi igisambo kibye nacyo ubwacyo kidasanzwe. Like what? Kibye no mu buryo budasanzwe. Siglanti. Muri umuntu wambaye isaha ihenze, nkweto nziza zatari, mbega umuntu utandukanye n'abandi. అదేదో మ్యాచ్ చేయండి. Machu and capitalism. Muri umuntu wambaye amabara asa nyinajyanye, umuntu wambaye ibintu bihenze bisa neza ubona ko ari umusirimu. Kuko ibisambo nka biriyo kibye urabibona. We nuriyo. Cap and shoe color matching. Hari umuntu wambaye amabara neza neza ajyanye umubiri wose. Rangiza umukino muko. Hari uwo babonye ngo usa nk'uwajyanishije wambaye neza nyine ubona ko rwose amafaranga yatora. Hey. Muzuminge. Barasuminga igisambo abana bari gukina. Nibafande abana bari mu kazi. Fata pause. Turamufite. Boss turamufite. Fanda itahindukira. Baramufite n'igisambo. We aragenda agakora ibye iyo mumaze kumufata. None itabwira ati mufashe. Igisambo barakibona. Igisambo barakibonye. Igisambo ninde? Yeah. Kokanyano. Arwahash. Umva ibintu byohereje nabibonye ntabwo bisanzwe. Bipango yose kuma details zayo uze kumenyesha nyuma. Turamuzi cyane nawe yakagarutsemo ari hakunino. Batubwiye ngo igisambo bakibonye bimeze biti. Intebe itarimwe umutegetsi business ntabwo yagenda neza mu Buhinde. Tukeneye umutegetsi kugira ngo business zacu nakubwiye ngo iki nicyo gihinde kirimo umunyarwanda kazi ndetse avuga n'iki